1754 елда борынгы Сибир тракты кисинде һәм Хары Кондуз елгалары кисешкән урында Башкортстан илен бүтә дөньяга танытасак Батыр дөньяга килә. Уга Салават дип исем кушалар. Миңәрләгән һугышсыны берләштереп, ил азатлыгы өчен яу юлына баскан батырыбызның исеме 250 ел үткәс, халыкты тагыла үз канаты астына җыйды. Был көндө шатлык һәм хагыш, мөхәббәт һәм нәфрәт, елмаю һәм күз яшьтәре бергә кушылды. Акланда йыелган 12 мең кешенең йөрәге бер булып типте. Ташкын елгаларның агышын үзгәртер көч булып тупланды. Был көндө тантанага килгән кешеләрдән «Һин илең өчен яныңды бирергә әзерһеңме?» дип сораһаң, улар бер тавыштан «Әйе» дип җавап бирер ине. Был көндө Салават районындагы акланга йыелган халык кына түгел, бүтә Башкортстан Салават рухында коенып ләззәтләнде. 2500 кешене берләштергән Хикән үдешмәкәр сәнгать түңәрәкләре, 300 байлы, 250 курайсы, 54 тирмә, батыр егетләр, сая кызлар, хүзгә маһир сәсәндәр, билбирмәс көрәшчеләр катнашкан байрамны күрергә Рәсәйнең һәр төбәгеннән, Казакстан, Таҗикстан, Болгария, Эстония, Һиндстандан вәкилләр килгәйне. 2004 ел, июнь айының 19 көне Башкортстан тарихына Салават йыйыны дип язылачак. Яшәй илдә Салават, яшәй телдә Салават, яшәй халкым, илем дигән һәр күңелдә Салават. Наше мужество Салават, юность вечная Салават, кровь твоя в нас кричит как набат. Мы верны тебе, Салават. Кайда бакма Салават, кайда барма Салават. Йыры менән, даны менән, дөнья буйлай Салават. Ат уйнатып сагылда, курай уйнай Салават. 250 яшен туйлай Салават. Кемдер? Башкортта! Арагызда Салават бармы? 100 Салават бар! 100-дің біріһе кәрәк! 100 үлмәй, 100 ардагына! Салават кайда? Безнең йөрәктә! Салават кайда? Безнең тормышта! Салават кайда? Безнең эшләрдә! Афарин! Салават рухы майданда! Сәлам һиңә, Салават! Сәлам һиңә, Салават! Ай Салават, ил күрке, шоңқар инең һавала, толпар инең далала, аласында егеттән һүнмәй торган дан кала,
Хай салават, ер күрке, бәйгеләлә, яудала, ил сәсәне кайдала, хининең бит салават. Дөнья үзе дан кала, дөнья үзе дан кала. Хай салават, Урал күрке, батыр егет, яу күрке, сәсән егет, дау күрке, икеһелә һининең Уралымдың бүркіті. Салават йыйыны кунактары, хөрмәтле милләттәшләр. Үткәндәрдә хөрмәтле, киләсәктә өметле,
бүгінгіні бүркітлі итүісін яшеген Салауатқа тең ил улы, Башқұртстандың бірінші президенті Мұртаза Ғұбайдулла улы Рахимов біздің орала. Йыйын тынлык, тыныс бәрәкәтле ердә Фатихаһын ишет күктәрдең. Уважаемые Муртаза Губайдулович, Луиза Галимовна, мы рады приветствовать вас на этом празднике. Дорогой Муртаза Губайдулович, мы называем вас сыном Башкортостана, близким Салавату по духу человеком. Вспомните ваше детство, как рассказывали отцы и деды о Батыре, о его смелости и подвигах. И, конечно, пели песни о молодом герое, который вел свои войска в бой за свободу. Сколько лет Салавату! До сих пор восхищенно и гордо поют эту песню народы Башкортостана. И перед ними встает образ удивительно живой и светлый. Образ сына Салавата. Подписывая указ о праздновании 250-летия национального героя Башкортостана Салавата Юлаева, вы хотели видеть это событие выражением великой любви и уважения народа к личности своего Батыра. Муртаза Губайдулович, мы любим вас, салаватскую стойкость и мужество, салаватскую преданность Родине. Вы всегда поддерживаете тех, кто помнит заветы, аманат отцов и дедов. Hürmetli vatandaşlar, konaklar, кадрлі достар. Уважаемые участники и гости праздника, дорогие друзья, в эти июньские дни наша республика отмечает 250-летие со дня рождения Салавата Юлаева. Этот юбилей дорог всем нам, живущим в Башкортостане, единой семьей. Вот мы собрались сегодня на фольклорный праздник Салават Йина. Четверть тысячелетия прошло с тех пор, как на земле Башкортостана появился на свет Салават Юлаев, который вошел в историю как полководец, бесстрашный воин и талантливый поэт. Крупнейшая крестьянская война XVIII века вовлекла в свой круговорот широкие народные массы. На арену выдвинулись прежде неизвестные деятели, которые были преданы идеалам свободы и выражали глубинные чаяния народов. Именно таким был наш Салават. Он боролся за справедливость, отстаивая права угнетенного населения края. В ее яркой личности неразрывно соединились многие замечательные качества. Салават вобрал в себя лучшие черты башкирского народа. Чувство собственного достоинства, стремление к независимости, нетерпимость к всяким притеснениям составляли его духовный стержень. Салават Юлаев был не только воином-батыром, но и прекрасным поэтом. В своих песнях и стихах он воспевал любовь к родной земле, красоту седого Урала. Это лучшее из того, что создала башкирская поэзия XVIII века. Салават Юлаев превратил башкирское поэтическое искусство в оружие борьбы за достойную жизнь. В Салавате мы высоко ценим и то, что он понял значение сплоченности дружбы и сотрудничества людей разных национальностей, языков и религий. Он требовал уважения к духовным ценностям каждого народа, каждого человека. Вот почему он стал подлинным народным героем Башкортостана и всей России. В республике учреждена государственная премия и орден Салавата Юлаева. Образ героя воплощен в прекрасном памятнике и стал главным элементом государственного герба Республики Башкортостан. Салават Юлаев увековечен в башкирском и русском народном творчестве, в произведениях русских, башкирских, татарских, казахских, чувашских, марийских писателей. Но самое главное – это благодарность потомкам Салавата, который живет в сердцах людей. У народа нет будущего без осмысления опыта предыдущих поколений, воспитания уважения к традициям, верности своему отчему краю. Дорогие друзья, сегодня торжество, посвященное 250-летию со дня рождения Салавата Юлаева, проходит на его родине, в районе, названном его именем.
Район занимает достойное место в жизни нашей республики. Его славная история создавалась трудовым и ратным подвигом многих поколений, успешной деятельности производственных коллективов. Подготовка к празднованию 250-летия со дня рождения Салавата Юлаева дала мощный импульс дальнейшему развитию района, благоустройству населенных пунктов. И сегодня жители Салаватского района достойно встречают юбилей своего великого земляка. И в экономике, и в социальной сфере мы видим движение вперед. Районы решают все более сложные задачи. Радует, как преобразился за последние годы всемирно известный курорт Дингантау. Сказочно богата сама природа этого края. С детства она закладывает в души каждого салаватца ростки особой музыкальности и поэтичности. Уверен, что благодарные потомки будут всегда съезжаться на берега Святой Юрезаны, на родину героя. Дорогие друзья, программа сегодняшнего праздника обширная и интересная. Я желаю вам веселья, радости, успехов на состязаниях, хорошего общения, удачи, доброго настроения, счастья вам, друзья. Байрам белям и так далее. Слово предоставляется главе Салаватского района Радику Хайреддиновичу. Hürmetli Prezidentimiz Murtaza Gubaydullaoğlu, hürmetli qonaqlar, qadrli yaqdaşlar, sizni izge salavat tuyagında bugünkü zor bayram bilen tebriklerge ruhsat etiniz. Уважаемый Муртаза Губайдулович, уважаемые гости, дорогие земляки, от имени всех салаватцев поздравляю с большим праздником, юбилеем 250-летием со дня рождения нашего земляка, легендарного сына башкирского народа Салавата Юлаева. Сегодня на эту площадь нас всех привело и объединило чувство любви и восхищения к одному имени Салавата. Личность незаурядный, разносторонний, живущий в памяти народной. 3 года назад указом президента Республики Башкортостан от 17 апреля 2001 года о подготовке и праздновании 250-летия со дня рождения Салавата Юлаева был дан старт мероприятиям юбилея. С первых дней работы Республиканского оргкомитета салаватцы почувствовали настоящую поддержку и конструктивные заботы о той земле, которая взрастила героя, дала ему силу бесстрашного воина, волю мудрейшего предводителя, свободных дух и поэтический дар. Благодаря этому за прошедшие 3 года в экономику района вложен огромный объем финансовых средств в сфере строительства, ремонта, реконструкции важнейших социально-культурных объектов. Построено и сдано в эксплуатацию 4 школы, построено 3 пешеходных подвесных моста, проведена реконструкция Малоярской средней школы, центральной районной больницы, музей Салавата Юлаева, районного дома культуры. Построено важнейшее для нормального функционирования хозяйства района дороги, газовые сети, водопроводы. Сегодня почти все наши объекты завершены. Уважаемые товарищи, все, что делалось и было сделано в эти 3 передюбилейных года, способствовало общему подъему в районе. Люди почувствовали реальную заботу об их первичных насущных потребностях, об их социальных благополучии. Большое спасибо нашему президенту Муртазу Губайдуловичу, правительству, всем республиканским структурам, учреждениям за особое внимание и помощь в преддверии юбилея. Еще раз с праздником, Байрам менен Дуфтар. Бик зур рәхмәт һезгә. Башкортостан халкы әҙҙең менән Салават батыр рухлы, хөрмәтле безнең президентыбыҙ. Хөрмәтле Муртаза Губайдуллаулы, бүген һеҙ Салават йыйыны түрендә йыйындың иң хөрмәтле ҡунағы. Был зур символик күренеш. Һеҙ Башҡортостандың беренсе президенты. Салауат батыр хаҡында йырҙар, легендалар, әкиәттәр, ҡобайырҙар тыңлап үҫкән ил улы. Халҡыбыҙҙың данлы тарихы һеҙҙе тыуған ерҙе, тыуған илде, тыуған халҡыбыҙҙы Салауат кеүек яратырға, ғәҙелһеҙлектәрҙән яҡларға өйрәткән. Башҡорт халҡының арҙаҡлы уҙаманы булырға өндәгән. Бөгөн Салауат йыйыны мөстәҡил Башҡортостан дәүләтендә халыҡтар тигеҙлеге, татыулығы һәм именлеге өсөн һеҙгә ҙур рәхмәтле. Бүгін хәтер елкәндәре Урал тауға кирелде. Ваҡыт еле, хәтер ере Урал тауға һибелде. Мин
ил. Бүгін уяндым, күгім, ерім ойланды. Изгі хәтер уфтандыла, Урал тауға уралды. Я память страны. Я помню все добрые времена. Я помню и лихие тоже. Мин хәтер, ил хәтере, замандардың яқшыһын да, замандардың хәтерін де, барыһын да хақлайым. Мин хәтер, күк хәтере, хыялдардың яқтыһын да, уй-хистәрдің ташқынын да, барыһын да біләм мин. Мин хәтер, ер хәтере, эш хезмәттең ялкынын да, кешеләрнең акылын да, һәммәһен дә изләйем. Күк, ер һәм ил хәтере, мәңгі яқты, изге, тоғыры ул. Һөйләйікті бірге ил тарихын, бүгін йыйын йыйды Урал тау. Хәтерләйек, азат рухлы Урал улдарын, урап алды камау, бығау. Юк, тура юлды эзләп табу кыен, илдә күз яшь, илдә кан һәм талау. Қара яу ябырылды күн сығыштан, күн байыштан келді ас бүрі, күн яқталалардан қарымталар ишелділер илдің башына. Сыңғын хан яуына 14 ел қаршы тұрды башқұрт илкейі. Иртыш, табыл, яйық бойдарын яу қаплағас, бірде білкейін. Аққақ темір келді едел бойлап, үртке қалып башқұрт далағын, билер, тұра, имен қалаларын ұт ялманы, ян сәсәні башқұрт балағы. Қадақ, қалмық үдгісләні елді, әмхынышы бұның малына, яға қалып, қан бауырын талап, татар-монгол түшті буынына. Уәғәділер менән қапқан құрып, Уралға уқталды ақ патша. Ер хәтере булам, хәтерләйем. Ирек, азатлык тиеп калыкты бер артлы гаyyәр батырдар. Батыр түгел, бахыр итмәк булып, һис аяусыз аса, кисә батша. Ил канына сәсәй батырдар. Ил иңрәне, ил хыктаны, ил туланы йыйып һуңгы көсөн. Юк, бөтмәне бар ул батыр, күтәрелер башкорт Урал өсөн. Батыр кәрәк, батыр! Илді құтқар, құтқар! Алдар, қара хақал, қаранай! Иліңде дұшман талай! Яныңды құллық ялмай! Құзғал, құтқар, ал құрал! Қанғырап ята Урал! Бәпәне, батырша, кине! Ил басарға қаршы сық! Батыр, илді құтқар! Қайда алдар, қаранай! Заманалар болған шул, көпті көрген халқыбыз, ата-баба көрген михнәтті, неңә хуң ұнытабыз. Fayda hed, hay başkort yigitlerim. Fayda hed, Uralım bürkütleri. Hay başkort yigitlerim. Uralım bürkütleri.
Кешеләр онытмайык кинияне салаватты. Кешеләр онытмайык карван һарай таш йортты. Безнең өсөн ваз кискән, ялгандың юлын киткән. Кешеләр онытмайык шул иратлы башкортты. Hayda hey, hayda hey, hay bашкорт егетләре. Hayda hey, hayda hey, Уралым бөркетләре. Hay hay hay, hay башкорт егетләре. Hay башкорт егетләре. Ровно 250 лет тому назад в семье старшины Шайтан-Гудеевской волости Сибирской дороги Юлая Азналина родился сын. Нарекли его Салаватом. Она қалқты құяш, тауды батыр, сыңлап кетті бір мұң, бір яқты ер, тауды бір ир, Урал көкірегінде, мүлдірәмә толы хүйеу йөрәгендә. Мөхәббәтле бала, азат бала, сәскеләрдә аунап үскән, сәскеләрдә аунар сақтан, ил акылын аңлап үскән. Ул туганда каты тезген тотып торган сак аттарды, сабый кушылып рән алган тавышына тояктардың. Урал тауы тертләп киткән, шул бәйгенең тулкынына сабый йөрәк тулап типкән, азатлык йыры ялкынына. Юлай Түрәнең улы туган. Шалымаққа! Юлай түрәгілі башы естізге суғығы. Сәлем, сәлем одамандар. Туғандарым, һеҙҙең бәпес туйына килеп йыйылғанығыҙ өсөн ҙур рәхмәтемде белдерәм. Ә хәҙер юла буйынса бәпескә исем һайларға кәрәк булыр. Абдрахман булһын. Мәхәмәт! Юк, Азамат! Юлай түрә, таш туғай бұхын! Матур исем, матур. Ямағат, арағызда иң ұлы бұларақ, менің дә бір тәқдим бар. Балаға исемді қушқанда оның мағына бұларға тиеш. Ол бұлғын мақтаулы, намазлы, дұғалы. Ол исем Салават! Салават деп күшайы! Бына Құдайға тапшырып исемді һайланык. Ә хәҙер һүҙҙе муллаға бирәйек. Исем ҡушып, аҙан ҡысҡырып алһын. Әссәләмәғәләйкүм, Юлай түрә. Әссәләмәғәләйкүм, хөрмәтле йәмәғәт. Түрә, бик яҡшы. Хәйерле сәғәттә исем биреүҙе Аллаһы Тәғәләгә тапшырып башлайым. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ашһаду ан ла илаха иллаллах, ашһаду ан ла илаха иллаллах, ашһаду анна Мухаммад Расулуллах, ашһаду анна Мухаммад Расулуллах. Хайя ғалас салах, хайя ғалас салах, хайя ғалал фалах, хайя ғалал фалах. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла илаха иллаллах. Исемең булһын салават, исемең булһын салават, исемең булһын салават. Рәхмәт, рәхмәт. Бына исем дә ҡуштыҡ. Юлай түрә, миләм булыр ҡылыс, үҙ халҡына тоғро булһын.
Антынан бір жаққала сетке кетмәһін. Рахмат, рахмат. Башқұрт булмай атһыҙ, бүләк һиңә беҙҙән, салауат менер атҡа, көмөш суҡалы йүгән. Әреуҙаштар, минән бүләк уҡ һаҙаҡ. Рәхмәт, уҙамандары, рәхмәт. Мына исемдә ҡуштыҡ бәпескә, ә хәҙер юлабыҙ буйынса бәпесте кендек инәһенә бирәйек. Әйҙә, Рәхими. Арыҫландай ҡыйыу бул, ыласындай уяу бул. Ололарҙы олола, кеселәргә кесе бул, әсәләрҙе рәнйетмә, етемдәрҙе кәмһетмә. Минән һиңә теләк шул. Әйҙәгеҙ, бәпәйҙе иркәләп алайыҡ. Хәтес, хәтес, хәтестә, бигерәк матур бәпестә. Хәтес, хәтес, хәтестә, бигерәк матур бәпестә. Үҙгәр әле ҙурайыр, бына тигән ҡыҙалыр. Һаҡал һыйпап атаһы, түшен киреп әсәһе. Килен туйына барыр, килен туйына барыр. Хәтес, хәтес, хәтестә, бигерәк матур бәпестә. Хәтес, хәтес, хәтестә, бигерәк матур бәпестә. Ат менһә ал бирмәҫ, майҙандарҙа ҡоламаҫ. Ҡыуһа етер ҡыуғанын, атһа алыр һунарын. Батыр егет булар ул, илгә терәк булар ул. Батыр йөрәк булар ул, илгә терәк булар ул. Салауат 3 яшендә атка атлана, 5 яшендә укый яҙа белә, 7 яшендә уҡ һаҙаҡ тота, 14 яшендә айыу һунарына сыға. 18 йәшлек Салауат Польша яуына киткән атаһы урынына старшина. Завод һәм ҡәлғәләр төҙөү өсөн башҡорт ерҙәрен баҫып алыу ҡыҙғандан-ҡыҙа бара. Салауат Юлай-улы был талау сәйәсәтенә ҡаршы көрәштең аяуһыҙ буласағын белә. Шиғри күңелле Салауат йырҙарында гүзәл тыуған ерҙәр һәм һөйгән ҡыҙы Әминә. Бай ғына һүҙҙәр менән аңлатырлыҡ түгел. Ниҙәр көҫәп ярһый икән һуң был күңел? Һуңғы тапҡыр күрешкәндәй, туя алмайым ҡарап. Яуҙан ҡайта алмай ҡуйһам, осрашмаһаҡ ҡабат. Беҙҙә бер ней айыралмаҫ. Һөйөүҙән дә ҙур көс булмаҫ. Һуңғы һулышҡаса ғына көтһәм дә, күҙҙәрем талмаҫ. Һин минеке. Мин һинеке. Беҙҙе бер ни айыралмаҫ. Мөхәббәтем һине һаҡлар. Унан да ҙур көс табылмаҫ. Бөтмәҫ наҙым, бөтмәҫ һағышым. Аҡылынан шашҡан диваналай һөйәм, өҙөп һөйәм һине, Әминәм. Һин тейеп йән атам, хыялым ҡаната, баһадирым минең Салауатым. Нурлы яйғыр төҫө, Бары һин, мең йәшәр сәсән көсө. тик һиңә
дарьялар аша елем, хыял кошым минең әминәм. Акылынан шашкан диваналай höям, өдеп höям мине әминәм. Интегеп ян аттым, хыялым канаты, баһадирым минең салаватым. Ал кояштай матур, Ая таштай ғорур текине, ғүмерлеккә яраттым, бәхетем минең салаватым. акылынан шашкан диваналай höям, өдеп höям мине әминәм. Интегеп ян аттым, хыялым канаты, баһадирым минең салаватым. Акылынан шашкан диваналай höям, өдеп höям мине әминәм. Интегеп ян аттым, хыялым канаты, баһадирым минең салаватым. Акылынан шашкан диваналай höям, өдеп höям мине әминәм. Интегеп ян аттым, хыялым канаты, баһадирым минең салаватым. Бейектә оса козган кош, унан бейегрәк осар ыласым бар. Ыласымдан да бейек оса торган кош батшаһы, кыйгар бөркет бар. Шул бөркеттәй егет батыр бул. Тайганыңда таян дустарга, яуда арысландай ашгырып, йән аямай ташлан душманга.
батырым Урал кылысын, илі үсін үлген бабаңдан. Ал батырым Урал құрайын, илі үсін янған сәсәндән. Балақайым, хәйірлі юл, минән һиңә теләк шул. Арысландай кыю бул, ыласындай уяу бул. Намысыңды таплама, аклай да бел кан менән. Минән һиңә теләк шул, минән һиңә шул теләк. Яуда яраланмағыд, күҙ яшы тамыҙмағыд. Яраларҙы бәйләргә, күҙ яшы тамһа һөртөргә аҡ яулыҡ юлдаш булһын. Күңелегеҙ аҡҡа тулһын. Аҡ еп кеүек уралып, Уралға тартһын уйығыҙ. Аҡ еп кеүек ҡыҫҡа булһын, барып ҡайтыр юлығыҙ. Уралға тартһын уйығыҙ. Арҡабыҙға уҡ яуһа, ямғыр яуа тейербеҙ. Тәнебеҙҙән ҡан тамһа, тирем сыға тейербеҙ. Уҡҡа уҡ, уҡҡа уҡ, тупҡа туп, тупҡа туп. Дошмандарҙан ҡурҡыу юҡ. Ҡайҙа минең ярандарым? Kama boylarından, tuğanı yak tuğaylarından, düşmanı yağını karını karanan. Keşeler behedesini hisayamay batır kesin, düşmanı yağını karını karanan. Düşmanı yağına karına karanay. Keşeler bahedesini hisayamay batır kesin, düşmanı yağına karına karanay. Aşkını tozdan ilim minin, halkı mine yerim minin. Yamay halka mergenin ergemay. Çobanlar arasında, aday sallı dallarında, düşmanı yağını kırdı paranay. Düşmanı yağını karına karanay. Ruvatırlar aranda, aday sallı dallarında, düşmanı yağını karına karanay.
дұшпаны яуыны қырды таланай. Салауаттың қылыз ташы Кенияның да яу юлы ташы Бугачы полковнигі Паранай. Бугачы полковнигі Паранай. Салауаттың қылыз ташы Кенияның да яу юлы ташы Бугачы полковнигі Паранай. 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 Бугач полковнигі Паранай. Во исполнение распоряжения Уфимской провинциальной канцелярии старшина Юлай Азналин отправляет отряд конников под командой своего сына, 19-летнего Салавата, в район Стерлитамакской пристани, где формируется сводный отряд около 3000 человек для подавления казачьего бунта на Яйке, бунта под руководством Емельяна Пугачева, который объявил себя царем Петром III. Салават Юлаев со своим отрядом переходит на сторону Пугачева. Когда я пришел в башкирские селения, то нашел стоящих на конях башкирцев до 3000 человек. Это стоит наше башкирское войско, и мы дожидаемся Вашего Величества. Мы будем бороться за наши земли, за нашу свободу. Вижу, Пугачев, ты царь настоящий. Любишь и ценишь ты свободных. Пойдем вместе, Салават. Пойдем против царицы. Если помрем, то помрем за свободу. Не помрем, а отвоюем нашу свободу. Коль будем заодно, будем держаться вместе. Ай да, Салават, за тобой пойдет всяк, и башкир, и казак. Вперед, друг, за волю, за землю. За храбрость и умелые военные действия под Оренбургом Пугачев пожаловал Салавату чин полковника. Салават направляется в район Сибирской дороги собирать новые силы для участия в восстании. Салават был самым молодым полковником повстанческой армии. В его отряде было более 4000 человек, представителей всех народов края. Повстанческие отряды заняли город Сарапул. Салават Юлаев взял Красноуфимск и держал в осаде город Кунгур. Вместе со своим отцом Салават действует в районе Симкатав. Около деревни Яралы Михельсон разбивает отряд Салавата. Отступая, Салават сжигает Симский завод. 3 июня 1774 года
генеральные сражения около Кигов, войск Михельсона и Пугачева. Салават ранен, однако продолжает руководить боевыми действиями и штурмует Осинскую крепость. Пугачев разбит и схвачен. Салават Юлаев продолжает сопротивление и ведет ожесточенные бои в августе-октябре 1774 года на территории Сибирских и Осинских дорог. 25 ноября 1774 года в лесах около деревни Миндяж современного Салаватского района отряд поручика Лисовского окружил и взял в плен Салавата Юлаева. Салавата Юлаева наказать кнутом, рвать с ноздрей, отрезать уши и клеймить на лбу каленым железом: злодей, вор, изменник. Всех участников казнить, повесить, сажать на кол, повесить за ребра, их деревни сравнять с землей, детей и жен продать в рабство. На Урале строить крепости, собирать дань, вывести мех, пушнину, обратить в православную веру и продать леса, земли, чтобы башкиры замерли от страха великого, запретить имя Салавата, предать забвению, запретить вспоминать и рассказывать о нем, запретить его песни и стихи, уничтожить кузницы в башкирских селениях, запретить башкирцам сборы, народные едины отныне и навсегда. Салават
Айтырмын әлі башқұрт иле! Мин ил хатыры онотмайым, күңелемден хит юйдыртмайым. Салаваттың сәсән хүдін, салаваттың құрай мұңын. Батыр йыры минең күңелемдә, батыр хүді минең телемдә. Алыс Балтық ярындағы таштар, Салауаттың хуңғы төяге, Урал тауҙың аҫыл балаһының ситтә ҡалды ғәзиз һөйәге. Диңгеҙ шауы баҫмай бығау сыңын, 26 йыл ул тотҡонда. Әммә Истон халҡы бөгөн һаман йырҙар йырлай Салауат ярында. Салауаттың аят дұғалары күккә ашты, йондоҙ булып яҡтыртырға рухын халҡының. Салауаттың тыуған ауылы Тәкәй, бынан 8 саҡрымда. Ауыл урынында ялан. Яндырылған был төбәктә башҡаса кеше төйәкләнмәгән. Ауылды ҡап урталай ярып Башҡортостан сиге үткәрелгән. Ошо ерҙән алып Сим, Усь-Ҡатау ҡалалары, Арғаяш, Көншаҡ райондары, Калинин ҡарттың юллауы менән бынан 70 йыл әүәл Силәбе өлкәһенә тартып алына. Салауаттың төйәген ҡап яртыһы Башҡортостан тәннән умырылып Силәбегә бирелә. Башҡорт ерен, Салауат ерен бүлгеләү, йолҡҡолау һаман да дауам итә. Это земля, земля священная для нас, земля из мест, где была родная деревня Салавата Юлаева. Она пропитана слезами и кровью, она была сожжена дотла. На ее месте пустырь. Пусть никогда больше не повторится такое зло на земле Башкортостана. Однако эта земля жива, помнит песни и мечты Салавата, помнит его любовь к родине. Берите эту землю с собой, чтобы бессмертная душа поэта и бесстрашная воля борца была всегда с вами. Прости нас, земля, дай нам свою силу. Салауаттың тауған тұяғы, Тәкәй ауылының тупрағы, ғафу ит бізді. Бындай бәләләр Башҡортостан еренә башҡаса килмәһен. Ҡара тупраҡ, Тәкәй тупрағы, һин һаҡлайһың, һиндә ҡалған, һиңә һеңгән Салауат эҙҙәре, Салауат хыялдары, Салауаттың күҙ йәштәре, Салауаттың мөхәббәте. Ошо изге Тәкәй тупрағы Башҡортостан еренә таралһын. Салауаттың мәңге үлмәҫ орлоҡ булып һибелһен дә, Салауаттай рухы сәскә атһын. Һәр ерҙә нығынһын, беҙҙе берләштереп, көс бирһен. Тәкәй ауылының тупрағы, Салауат рухы тамыры, һүҙ бирәбеҙ һиңә, изге тупраҡ, тыуған ерҙе һөйөргә. Уның лайыҡлы хужалары булырға. Аҡыл көсө менән ҡаршылыҡтарҙы еңеп, Башҡортостан күркен арттырырға һүҙ бирәбеҙ һиңә, ғәзиз тупраҡ. Ант итәбеҙ һиңә, бөйөк, данлы тупраҡ.
белән адашканда юлдарымды яктыртамын шул менән авырды ла еңел күреп мин тауларга килеп менәм исәнмә атылһала атылмаган һис бер көзгә яу тукканда сафтар буйлап юлбашчылай эй озган ай был үҙе озган Башҡортостан бер һүҙ белән олатайҙар васыяты ошо һүҙгә һыйған һымаҡ быуаттарҙың яҡты нурын яҡшы йырын ул үҙенә йыйған һанап исәнмә атылһала атылмаған һис бер көзгә яу тупҡанда сафтар буйлап юлбашсылай эй озган ай был үҙе озган Башҡортостан башка үҙҙәр уралырға йыйылғандар ошо үҙҙең тирәһенә оҡшатамын уны һәр саҡ телемдәге бар үҙҙәрҙең йөрәгенә исәнмә атылһала атылмаған һис бер көзгә яу тупҡанда сафтар буйлап юлбашсылай эй озган ай был үҙе озган Башҡортостан исәнмә атылһала атылмаған һис бер көзгә яу тупҡанда сафтар буйлап юлбашсылай эй озган ай был үҙе озган Башҡортостан Салауаттың йөргән ере Ҡаратау икән, Салауатта ҡаршы килгән ҡара яу икән. Салауатҡа ҡаршы килгән ҡара яу икән. Булғанир булған Салауат менгән туҡлары, Ҡаратау яуға олғатҡан батыр улдары. Салауатҡа Урал белгән шул ҡарир бары. Йырлана бара урман ҡалған булған, Томас кире буын атҡа дошман йығылған. Салауатҡа буын атҡа дошман йығылған. Салауаттың йөргән ере Ҡаратау икән, Салауатта ҡыйратҡан яу ҡара яу икән. Салауатҡа ҡыйратҡан яу ҡара яу икән. Салауат йыйыны
уен түгел. Салават тарихы әкият түгел. Ул бүгенге өн, ул киләсәк көн. Башкорт теле бүген йыйын йыя. Йыйын, йыйыл халык, йыйыл. Йыйындарда һинең берлегең, йыйындарда һинең барлыгың. Ил туена шахид булыгыз. Ил бәхетенә калкан булыгыз. Ил акылына лайык булыгыз. Бәйгеләр башлана. Батырдар бәйгеһе, Сәсәндәр бәйгеһе, Сая кызлар бәйгеһе. Бейеүселәр бәйгеһе, Тирмәселәр бәйгеһе. Рәхим итегез, Салават йыйыны бәйгеләре башлана. Хәерле сәгатьтә Халыкты бәйгегә үз бәхет тарата. Байрам котлы булһын!